tubaha ikaze ku makuru y'imikino ari kuvugwa hirya no hino ku isi kuyagezweho. Iyi ngiyi ni Pacific Sport Official, aho tugiye kugaruka ku mikino yarayibaye yaba mu Rwanda ndetse no hanze. Mu Rwanda turagiye kuvuga kuri APR FC na Al Hilal byare bihuye, ndetse twekeze mu Bwongereza aho turaza kuvuga kuri Manchester United yaje guhura na West Ham United, ndetse tuze gusoreza muri Liverpool. Ntibagiye gukora subscribe nibugeze kuri channel bwa mbere kugira ngo ujye ubasha kubona update z'amakuru agezweho y'imikino uruwa mbere. Duhere hano mu Rwanda nuko Al Hilal yaraye yandagaje ikipe ya APR FC yitsinda ibitego 2-0. Ni umukino watangiye harimo amashyaka ku mpande zombi, aho bana ko buri kipe yose yashakaga insinzi. Ariko umupira w'amaguru, abantu umupira w'amaguru ntago ariko byaje kugenda, kubera ko Al Hilal yaje gusatira cyane ikipe ya APR FC. Birangira ku munota 23 Al Hilal ibonye igitego. Madiken Ken afunguye amazamu ku mupira uteretse yateye mu izamu. Umunyezamu Hakizimana Dorfe ashaka kuhagarika ariko ni wamugeraho. Igitego cya mbere cya Al Hilal kiba kiranyoye. Igitego cya kabiri cyaje kuboneka ku munota 78 aho Emmanuel Fromo yatsinze igitego cya kabiri cya Al Hilal ku mupira wasaga n'uvuye ku izamu ukubise ku mutambiko. Muri make ikipe ya Al Hilal yongeye kuyobora shampiyona y'u Rwanda nyuma yo gutsinda APR FC ibitego 2-0 ikagera mu 38 mu gihe ikipe y'ingabo yagumanye mu 37 ku mwanya wa kabiri. Amakipe yombi yakinaga umukino w'umunsi wa 15 wa shampiyona utarabereye igihe. Al Hilal imaze gukina imikino 16 mu gihe APR FC imaze gukina imikino 19. Ikipe yo muri Sudan izasura mu kibuga kuwa gatandatu aho izaba yakira FC Central Popo yo muri Republika Demokarasi ya Congo kuri stade Amahoro. Mu mukino uzatangira saa 9 Al Hilal izabisabwa gutsinda cyangwa kunganya kugira ngo igere ku muri kimwe cya kane cya CAF Champions League. Mu yandi makuru nuko Manchester United yanganyije na West Ham igitego 1-1 ku kibuga cya London Stadium. Mu mukino bigaragara ko batagize umunsi mwiza, ariko bakaza kwikura mu kibazo ku munota wa nyuma. West Ham niyo yabanje gutsinda igitego cyaturutse ku makosa y'abakinnyi b'inyuma ba United. Alessandro Martinez yanenzwe cyane kuko atihutiye kwegera no guhagarika Jarodi Boweni amuha umwanya wo gutanga umupira waguvuyemo igitego. Rukshao nawe yakoze amakosa areka umupira uramurenga mbere yo gukora tackling itariyo. Ibyo byombi byatumye United itsindwa igitego cyari kwirindwa. Hari Mugihe yitwaye neza mu bwugarizi, akora interception z'ingenzi kandi atera imipira myinshi iyo mu kirere. Casemiro na Kobe Maino nabo bagaragaje imbaraga hagati mu kibuga. Casemiro yanatsinze igitego n'umutwe ariko kiza kwangwa kubera offside yegeranye cyane. Mu busatirizi Bruno Fernandes yatangiye neza ariko nyuma atakaza imbaraga. Omadi Kuna na Beumo ntibatanze umusaruro uhagije. Amadi yanenzwe kudaha umupira Daroti wari wigaragaje neza ku ruhande. Igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na Benjamin Sesko wasimbuye akora igikorwa cyiza cyane cyarokoye United inota rimwe. Muri rusange United yabonye inota kubw'amahirwe, ariko biragaragara ko hakiri ikibazo mu bwugarizi no mu guhanga udushya mu busatirizi. Naho muri Liverpool nyuma yuko imikino ikomeje kwigora muri Premier League, aho kugeza ubu Liverpool imaze kubona amanota 7 gusa mu mikino 5 yakinye, nayo ku makipe yazamutse. Yatsinze Burnley, inganya nayo undi mukino, inganya na Leeds United imikino 2, ndetse inganya na Sunderland.
nibaramuka badatsinze Sunderland bazaba bashyizemo amateka mabi kuko byaba ari ubwa mbere mu mateka ya Premier League batsinze imikino itageze kuri 2 muyo bakinnye n'amakipe yazamutse. Ubu Liverpool iri ku mwanya wa gatandatu n'amanota 39 mu mikino 25, bityo iracyafite amahirwe yo kubona itike ya Champions League, ariko birasaba ko itsinda imikino isigaye, cyane cyane imikino y'amakipe akomeye. Muri rusange umukino wa Sunderland ni ingenzi cyane kuri Liverpool kuko ushobora kuba intangiriro yo gukosora amakosa no kongera icyizere mu rugendo rwayo rwo gushaka imyanya ya mbere. Munyemere tubashimire ku makuru yagezweho, update zigezweho. Amakuru yacu nagaruka niwagiye kuri subscribe ndetse na share, ariko natanga igitekerezo muri comment yowe uko ubibona. Ciao bye, mani barindi.